batata mbo tiba mama tukumini muthangu tulanda nga nsangu zetu zikizyunga kerika benu kululu zibula makutu luwa mambo. Tufutiza ni maoperation d'identification mudabdi mambo matériel nsololo itakwisa mumvula ikwisa mafunda mori makumori ye tatu kerika bageni luve musavo diyanti katuka kisabala kimakumori ya ngone Decembre imvu otuna mukizunga kiakulu ki Congo Central munzila i rapporteur ou commission électorale nationale indépendante Patricia Nseya gonkinzi tfasavo lutiri kuna école ntetembwa kuntwala ba membre ba luyalo lukizunga intwarisi njoki nzonzi ikizyunga ye bamfumuli aka bankakankaka ba mabundu ma nzambi kunima ingo ungisa mboti tfeza vo secrétaire exécutif ukizyunga useni Congo Central président Jean-Claude Mvwemba Luzamba yani lombe kibene kunkangu musavo balenda muko bakabi karti bafwana musane nsololu ngazi luta mbotimboti zimvula mafunda modi ye makumodi ye tatu tufuriza hadi akande ministre utalanga mama BJ Njimbo Babi Vanga uyedi muna kisura muzina de intuadesi wukizyunga yani ya kulombe kunkangu mukusavu kerika yani mosi katoma kitala kwane kabaka mamari ya moku mukusane kalenda nga kasola kibeni nsololu zina zimboti katuvila kana kudaka ni rapporteur useni yani ya kalombe de kunkangu kizyunga Congo Central musavu kerika inkangu ulenda muku bakabi karti mukusane ntalu ibantu iluta 2,500,000 bantu bawafudi sola yekunchuka nde kerika bamfumu babengi balendere mukubaka gana kifulukina bikalata biao tufuriza ni mulumingu lunchuka lumfu mafuda mori makomore zori kerika lukeriki ben lumpoyana kuba Kristu ba katoliki ba misioni ye ba mabundu mankaka babukilanga fu mabundu ma reveil kerika bonsu luzeyi ba kembesi lubutuku lumfumu Yesu u Nazareth mugulumuke makomore tanu ngone Decembre invu ni tunina kumbanza imatadi tufutizaya nde kerika bisambu bilutidi bubuingi ye mapoe masenete bima binkakankaka muna mabundu bonsokwani buna communauté évangélique de l'Alliance au Congo CAC munkufi paroisse vers pâturage Bolingo kuna Kinkanda CMDC munkufi Carmel Sion mu commune di Mvuzi kuna Kambani ye communauté réformée du Congo di Mvuadu ye mabundu di aka mankakankaka muntamu badiri kiufu ku pasteur Abraham Mpuati Masanga kerika communauté réformée di Mvuadu yani wedi mamu matarila ntukulu yinkinchi go ulubutuku buna infunu yinkinchi ulubutuku de uganukini ku pasteur Julien Moïse Butila Mbungu CAC tufotizaya nde mabundu mamengi mayirikidi bisambu mudamude bana bafioti kunima bisambu bebe kerika bochkwani buna dibundu de CPA Bon Samaritain dibundu de di 8e CEPAC Temple de la Foi ye mabundu mankakankaka Bampangi muna kiesi kifuana kibeni mu karidi kintunta ki kudia intuarizi unti Republique Démocratique du Congo ye inkasani kerika ba tambudi ba kentu ba mbulumbulu ba bena munankindu kuna est ba didi kifuluki mosi mulumingu lumakumode tanu gona Decembre mfumafunda mode makumode zodi kuna Cité de l'Union Africaine kuna mbanza Kinshasa kuntuala ministre unteti ye bantu bankakankaka baluyalo ye bamfumuriaka ba FARDC tufisa ne mfumunti Republique Démocratique du Congo muna ingo wani kerika yani uzaisi ne sika lena ngutoma yirika kibene armée direni sika gana kibene makiye mengi mafueni mugusafo luzingu lu bambulumbulu ye mafamilia mau lukala kibene lumboti surtout bambulumbulu babena munankindu kuna este karibau bamonanga ningatu baba yambula kunda mbudaka yiba mama ba kentu baba mbulumbulu batowe mona kiesi kifuana kibeni muna majamana badidi ye intuarisi unsi ye nkasani atondu mafwana kubeni kulubalo bakiriki wisa kikulanda nsamu unkokela ilumki huo